Mesna zajednica Ruski Kerestur na čole so sekretárom Michailom Pašom, ostatní dva mešáci pre ich škatúloch, ktorí boli postavení na vecej mesto Huvalale, zberala pomoc za belavú pticu a do akcií še potom uključili i ohňohasci, cerkovný odbor a tiež i 6 služebníci. Zo nazberaných sredstvoch za potreby kulskej ustanovi kúpení rýžni aparáti. Nazberane 28.800 i za to sredstvo sme kúpili klimu. A cerkovný odbor še uključio do tej humanitarnej akciji so skupovanjem jednog profesionalnog usisavača, ktorý im bol potrebný. 6 služebníci še uključili do tej humanitarnej akciji so doniranjem jednog šporheta. Naši vatrogasci še odrekli svojich dnevnicoch. Prez ljeto na žatvi co robia, co merkuju da še ne príde do ohňa. Odrekli še tých dnevnicoch i za to sredstva kúpili aspirátor. Pomoc pred belavej ptici prijal direktor tej ustanovy Marko Košutić, a Kerestúrci od domašních dostali i podzekovanja. Znači nam mnogo zato što je to sve ona oprema koja je nama dotrajala ili nam nedostaje u objektima i ona će već koliko iduće nedelje biti postavljena. Tako da znači to da će nam svi korisnici imati u stvari bolje uslove za boravak u našim objektima. Jak hváral sekretár Pášo, so s takýma humanitárnymi akcijami še predlúži i nadalej.